7th of September. Kublai Yafibaro. Wat klet alashai kadega sngi ka jengka Maria. Tepan krayalade nadumantaru. Pan koit kayeng bubha ke statue jengka Maria kisentiu pan kralupa padua rosereru. Nama alashai kadega sngi ka nabada jengi kadega sngi kemakrau. Te ngidang bateng ke jing duai bau jisulah hikai ngi pan ngidang don kene ke jing karpan kan wan kahima jome temata kesingi tu ini puson kamuda yu kahima uble pada Paulus bakhud aga sitti jungu haki Kristen ha Rom kelenong kat sao tekot katnyo u hikai ngi kumne naba kahima uble kam de kabam gadi re ka hok ke jing suk but ke jing kmen how men simbo khud bet shuaban batayengi ke kahima uble u batayengi ke kabam de kahima uble bale to kahima uble kam de kabam gadi uklamai lut ka list re filaban pandap hangtu mangaru mafiru kam de kabam gadi te ka hok ke jing suk but ke jing kmen how men simbo khud te naga gospel kat kumu Yohanes kalenong ka balai the court san kanega de ka dukhan ba Jisu Ukran baru Nicodemus singap Jisu la phai yau Nicodemus la phai tin yau Nicodemus ngada kren yaga basishai fi amdan uban laban runga ka himau blei lamda khayau naka bat nau mensim yaga bala khana gado kalong gado yaga bala khana mensim kalong ka mensim amdei ka bam gadi kado kadon kam ka bam gadi re mensim jingim dan kam mensim la khana mensim kalong ka mensim te ko himen ko para bayet ngin phai biang jimbata jongu Paulus halor kane wong dekat katpra utaw ba shakriya Christ upan sumhaya uble badu yaro na kibril tongin ya be yakikam ke jingsuk bangin ya te markelyang kane ka de ke jingmut jongka hima ble bangi duai kanwan ka hima jome ngihap sutu ngihap kalmau kini kie ke baka tinu ble ka hikayengi ngin ya te markelyang ngin da o mensimbo kwet ke jing kemen jing suk bat ka hok ya mensimbo kwet bat abangi duai gane ni kularia ble bangin ya era banya te markelyang te uble badak daga jing on kar khogadai ngi ha ka teng pa baru kon baru mensimbo